Cha bafethu, le nto esiyenzela umfundisi uMlungwana asiyenzi ngoba sifuna udumo emhlabeni, asiyenzi ngoba sifuna udumo esontweni, asiyenzi ngoba sifuna yabo ukuthi kushuthi manje cha siyenzela nje umfundisi uMlungwana, siyenzela uShembe ngoba wathi uShembe ufuna ukusebenza ngomfundisi uMlungwana. Mase siyenzile lento le kuyathengwa le furniture ekumele ithengwe nje iyaphelela indlu kamfundisi njengokusho kwezile Nkosi. Sekuyobe sekuphelele lapho, ngeke thina siphoqe ukuthi sithi sekumele siyoguqa phambi kwesihlalo sithi Shembe sibuka sesenzeni. uShembe uNkulunkulu bafethu, akudingi ukuthi uzube phambi kwakhe uShembe ukuze abone ukuthi wenzeni enhle. Asinawo lo muzi wokuthi kumele usibone ngamehlo enyama Nkosi yami. uShembe uyasibona bafowethu, asenzeni ngothando.